may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka day, tibag mangag ko asayang gusang anak kaw. Anya asayang gusang nanang? Sugalan ka no magayam tinigusyo da na umi akalugaran tayaw. Ay nawaw, sugalan. Asino mo tinakangagan nyo iti dayta nanang? Iso nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no dayjay nanang, da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Iso arumbang laeng Ay na. nanang, restaurant nga ro dayjay, anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga asugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang nga ro dun. Ipilit yu pa'y laeng mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud-sudak laeng may. Kasano kat dagulit kayo mat, at dala nang agyo, patsyon yung matladagosang. Nananay, aglibas ka manon si ka Roger. Ada kayo kayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Iti ente gayem ko, nanang. Da kayo ukit dimat. Sa dino manon ti papanan nyo iti gayem mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito, oy. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patag ko nam ngam di mo ngarud maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Inton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya nga oras nga gawidak. Agpudno ka man kanyak si ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako. Hello, Kapitana. Sa dino tayan mo itanaw me, Adaak dito'y balay, apay ka day. masapol nga agsagana kayo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yu. Anya? Naskan nga agsagana kayo, taamangan no at daag surprise visit. Anya ti ibagbaga dagiti tattao aya. Agsal saludsod da nga rod kanya. Ngam di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay, di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidan nyo mat nga rod ti kabaalan nyo ha. Tanumadoktalan dati pudno, nalpas tayon. Wan, kas na ko nakitayan, everything is under control. Aramiden mi ti kabaalan may. Aramiden nyo mati pagrabangan nyo, iti kasta awan ti rumso aparikaut. Nanang, pautangan nakman. Na, pangalaak kumangay iti ipautang ko kun ka. Alakit din, nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anom nga minti kwartaya. Naabak nga rod idirabi Kasapulak man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manan iti ayan danaw me. Ha? Di ka aglibak, taamok asaan apud no apanganan dayjay. Ni nanang mo't. Ayawan mo nanak ko, naulaw kamutin iti sugal. Dadaulam kit din ti biyag mo, gapulaang iti dayta sugal. Pautangan nakit din, nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsurtek. No mapasamak na ita, awan sa bali ama iranod no di da kayo mutlaang. Kasano no maabak ka, di sayang manan ti kwarta. Amo ka din ni kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, Mari Ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun maray, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae.
Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wan nga raw, sa anak pa'y ngamin anap-napan ijay ka. Uray siyak mo't mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam addalat tamot ka di dagiti gambling dens ama kuna. Kasaritak tumanan ti anak ko maray. Wen mare, ibagam ama pandangamin kitaan tapno ang muda mo't. Tapno aksyonan damo laeng ah. Wan maray, kasta ti aramida. Kung naktumat, agswerte kita arabi. Agawid kan? Aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Ha? Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kami ta. Di mo bukudan ti grasya. Saan mabalin, kasta ka panunuta man niya. Imot kami gayam no kasta. Apay nga ibagam nga imo, tak. Musikamot ti mga bakit sa anak mo ta dumawdawat kang ka. Uray piso. Ah! Apay ka. Apay, dumanog ka eh. Day, ti para kin ka. Nya, lumaban ka. Naturad ka. Saan na yan? Sige, lumaban ka. Wen, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapada ka no iti ayan danaw mi. Asino ti nag-aapa? Da Roger ka no. Mapanak man tamapan ko ida kitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga raw di jay. Wen nanang, amok daytan. Saan amasapol apalagi panak ta amok ter aramida. Mangibabayin kalaunay si ka Roger. Itian niya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, iso mo tinagirugi nanang. Iso tim mo na. Bimalasak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangabakak itirabiin nanang. Manungay, 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakan ka. Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latamo. Tinapatag kat napadasak mo tinangabak nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka ah. Nagyamanak, mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, mare. Basol ko nga beng. No apay anagapa kami iti dayjay arabieng. Day taasugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin nga raw. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsura nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano dayjay. Palusod na lahing dayjay kapsat. Sa na restaurant dayjay. Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti agsilpon na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang ko. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin ti di amaw dalang. Dakil siguro ti kickback amal-alad ah. Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Kanyat masapul yo. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dayjay baraw. Awanan day jay kanyak. Pudno ka day. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan kan tata. Ay, agyaman aklaunay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyak man naman. Amang nagmulta dagi jay. Babati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanan. Nakaawag ka mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh.
Apay ka, day? Una, ta-viral matin tinigosyong gapu kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay, una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adagim bistiga. Isungag sagana tayo. Wan, adamat kit di props mi ditoy. Nasaya at matngarod no kasna. Saan amabalin ama amuan da asugalan dayta? Kasigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wan, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ang napasamak, imong, nadamak ko nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapu iti sugal, kabsat. Nukasta, pudno tinadamag kaw, sugalan dayjay. When mate, Kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay, kabsat? Rason dalaang dayjay. Amaw lagi ti masignan. Ngamjak amaw no nyat aramidin ta. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritam ti anak mo, kabsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaan mo na dayjay. Agul-uli maglaing. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tamay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda bulsek. Amaw, anak kaw, saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apud naw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay, dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay Anya? Apay, ada ka diit itadda abingay maw, iso akas taunay ti panangisakit maw, nga uray no illegal mo tiar aramiden da. Ay awan ah. No kasta nga raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramid ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Agawa ang ti sumurek ta mga no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya. Adda agim bistiga si kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodon dayta? Saan amabalin ang mairaman na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props. Props? Wan, sakbay nga daw may aginspeksyon, mairwar dagijay, iti kasta kat panunutan dagiti tao a restaurant dayjay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti ag-inspection? Nalpasan Ada ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga ruti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagijay limabas? Dagitag inspeksyon ni tayo da Naomi, nanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo ti kasjeng aramidin da. Ngam sigurado ang nakaset up dagijay, nanang. Nay, anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka. No da kwartam. Mabayadan tilintag, nanang. Anya? Amukon, no anya ti resulta da itang inspeksyon. Adaw dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda. Ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na. No adda tinangato at tao amang protector kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakita ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa. Ay, na kapitana. Amaw, no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. Nuan niya ti in-report dagiti masaknan. Iso dayjayon. Amo yung mit asugalan day jay. Apay di yu aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat ngagpaiso tagtalik kada kayong opisyal. Amaw nga amom asugalan day jay. Agul ulimag kayo laing ngamin. Manaw timbayad na kada kayo ay kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawam? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si Kamet ngamin. Makapakatawa lang. Tanagbaling kayo mo't abulsikan. Roger,
Nakitam ti report dagiti nag-imbestiga. Nabasa kong tata. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba? Luklukun da tayo. Kat amu tayo ti pudno. Nakunampay tata. May samot da kita masaknan. Isu damit laeng ti numero 1 amang lablabsing iti lintag. Nakunampay. Adaw kadag iti kalugaran tayo ti makamoy ti pudno. Uy nga raw. At dapat na ipos a video kin litrato. Madlaw asugalan day jay. Ngam no api akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro ti bayad da. Nagadumatan ti ipupos dagitoy a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din nun alpasan ti issue iti dayta sugalan. Anyat ko na. Ay, iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanang ikaw. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimak ka. Saan mo't ananang? Dakayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudno, anak ko. Saan nyo ang mailibak day ta? Tadagiti nakisugsugal amismo ti mangibagbaga asugalan day jay. Adda kada kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayon dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadailam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag. Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw. Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko. Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem, ta ilintag mo ti kamaling aramid mau. Ikam iti leksyon da anaw may. Ay, nawaw! Daytoy ket may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramiden tayo dagiti bambanag a makaayayo iti imatang ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marina bakan. At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw, apay nila ni Sandar. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu ti dagada iti asidagdab abangan ta adaga. Aya, Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tanumabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Sigurado nga ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam kadakwada. Sa bagay, mayat ngagpayso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti andala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kayat milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat nyo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Unmatkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itaatawon mo't laang, mare. Okay nga rod,
Numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo Anya dayjay. Mabalin ka de amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar may. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to Wen, urayan mi laang ama i-release ti loan may, tapno adda inayon mi iti urnong may, mare. Kurang ngamin day jay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day taalon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti dagang ilaklako da, bakit? Wen lakay. Ay no, nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta. Ang saan pa'y mo ta naprobaran bakit? Api akas ta timbagam kang kuha na nga Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti daga lakay. No ibagak asaan pa'y anaaprobaran, sigurado asaan nga umanugot day jay. Sa bagay mo't kid diya, anya nga tati imula ta bakit? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat ta nga ro din, basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak meten kani Marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga issue di tano bilang laeng. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't anaaprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan mo't pagbayad talakay. Saan ta nga ro din nga agaplay iti sabali alon? Alanganin mo't laeng lakay. Amangan no saan manan am apruban. Huwag nga ron, sayang ti banugtan ko. Ay, urayan talaangan kasarita na ta ni Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan anaaprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? Numaamuan na asaanan anaaprobaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay, at napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wen tapno saan mo't asayang ti banugta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu anagapit da, tatang? Wan, naaprobaran ka di tilon da giday, wano inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kunana mo't idinagsarita kami. Tunggal agdamaga, kat ibagada nga aguray tayo kanu. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon, no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod, tatang. Kasano nga taday taaya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam, no interesado da kadipay wano saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay, kat kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam ba na no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga agulura da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko, as soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalikak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo ngamin ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umay to kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Apay asyaklaan ngay. Ay nawaw, sikan ata na kayo mo tinagsarita iti. At least, among tinagsaritaan nyo. Among tibagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada.
Eh di mang tayo ti basit lang. At dangot bakit tinatangin lakot ah. Kan may isa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut aprubaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon, iso asaan ta anarilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga iti bayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa, Marilane. Imposible mo't no saan pa'y na-i-release ti loan nyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa, Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak idi kat mauray laang ti release. Wen, ngam imbabawi damat ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rudan dayt na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi, Mare. Anya, kano naglawat ti minulaan niyo? Wen nga manulang matinapaglakwan may. Awan mat gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbagan nila ni Kinggangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanya. Di bagyaman ta dalat ta hinted mo kinkwana. Santa basol no saan aprubaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti presyo da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagata. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da magayam. Anya? Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. Kasano nga rodan da ita? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga ro tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga ro ti panakisarita ni Marina kanyak itay. Isupay laang ti madititono ti boses na. Oo na yun dagitang agasawa. Saan da magayam at tao akasarsarita? Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanyak. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalak adagos iti pada at tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damag. 2,000 lang tinted na tatang. Anya? Awanan na aramidak Narigat mo't gayam akasarsarita dagijay at tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo na natere. 600,000 Marina nakong. Kurso na dami ngamin, nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod, nana. Tapno saanan amasapol nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan mabalin ahulugan? Mabalin latamet, nana. Ngam mauray yu kaday no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan mabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen, nana. Kano manugot kayo. Mabalay nga agnaad kami ni Jay. Ne, apay ngay nga agnaad kayo kat saan pa'y mo't anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat, nana. Awan pagdanagan yo. Wen angam narigat mo't no agnaad kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi, nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamot ti may bagada. Anya ngay, imanugot ka din ni Nana Terry, Marina, bakit?
Saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka nungay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na ah. Imbagak, ngam di na kayat nga agnaed ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Salud-sudag pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot na kita anak na. Sapay la ko mga rod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko na yo, tatang. Ilaklako ni Tire ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na, tatang. Awan mo't ngamin agnanaed anak ko. Sayang mo't ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta. Iso nga ilako na butön. Day talaang adda bayar da. Dayta ti jak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga minday-jay itigatangan na abalay, tatang. Ay wan ah. Napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni nanam atere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita ngam saan pa'y asigurado. Asino, Nana? Damarina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kinuli-nulukot ni Aramid dagijay nga agasawa, Nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis tulaan nga agpa-reserve dagijay, Nana. Ngam no pa nagbabaya dun, kat ay na, awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaed iti day di abalay, kat saan pa'y mo't anabayadan. Ay na, Nana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali a buyer. Nalaing-laang nga agsaoda gijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, Day tati pudno, Nana. Awan pa'y may sa asaoda gijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ilako yu laangan itigayim ko. Sure buyer day jay, Nana. Ala, ibagam nga rod itigayim mo takon-taken na. Wala na, ibagak token ko, Ana. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga daur-urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay, Nana. Kumusta? Okay lang ka day iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan amabalin ti kayat yu amapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat, Nana. No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pa'y. To follow nga rod, Nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama kat aramidan yu mat kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha? No kasta, nagistorya day di alani kada kayo, Nana? Wan, kat diyak kayat amabiktima akmat, iso apasensya kayon, cash basis laeng, saan amabalin ti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Tere lakay? Nay, apay ka nungay. Wuna, ta sinugsugan day di alani. Ay nawaw. Kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni ti may papan iti dagada agatangan ta kumaide lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan nga mo? Amangan kit din uninay nayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon da dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Tere. Apay akas jay mo tantipan nakisarita ni Nana Tere kanya. Aywan, kasaritam, tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din timang dadaal iti plano ta. Saan amabalain lakay? Mapanak tumot iti ayanda na natere. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ako nalatta ti balay kadata. Wen lakay, saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Naa, ulitin man timbagang Marina. Kontrabida ka kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, Saan mo ta? Ay nawaw, ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't, dakas ka di aya. Amo ka,
Di mo kaya't agatangan may day abalay. Ay na Marina, madi man ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan bannog ti padayo a tao. Makonsensya kayo muta. Di kay agbalin a parwisyo iti padayo a tao. Ay nawaw. Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. Ay agtal na ka man sika. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan an aproban? Naimbangal daw yun, Nana Terry. Kastabat kan kasander. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayar para iti dayjay abalay. Ay nawo, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da jalani, Nana. Narigat ti agtalak, Sander. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramidan nyo iti kasjay? Aduda pa'y. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan. Iso kumati matumpal. Talaga ka di nga awanan agbaliw, Nana. Awanan. Narigat ti agtalak iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ila ako da kanumod da abalay iti sabali. Ay nawaw. Asino ti bayar da? Dahi tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni nuapay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalag iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni Nana Terry kanyak. Talaga ang mabusurak iti day ala nila kay. Ay gumawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatang day abalay. Saan mo't akayat ni Nana Terry? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay nawaw, apay abasol ta kat nilani mat tinalaing ang nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tattao no adda maibagada. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak, Sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnag ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Itikas ta, agtalak manen ti sabali a tao kadata. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inayon mo da ito iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawo, dilata manen. Naa, apay manan, di kakat agyaman, tadain nyawid kong abastuta. Nangalaan man iti dilata. Iti may sangal daw, tuyutin nyawid mo. Common sense matan alakay. Di mo ibaga Ay na, kamali ti pampanunutom. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Nay, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangpot mo ah.
Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Jak amukin ka bakit? Alam kit di dagito iti idulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum laing anadalos tinagtao dan dagita amakan Wan ka di. Danag mun ayala kay. Idulin mo dagito tapno saan apasalsali dito kunak manan. Anya ti baga Madam Abey, Adda sumangput akabagyan mi inton bigat, kaya't asawan dayta, busy kami kinilakay ko. agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man met ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi metlaangan dayjay. Iso amaturog kami ijay iti 2 arabi siguro. Si kapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan amatakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait? Bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangaro din ni Jay. Wen Lakay, kasangsangput dalaunay kano itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't ket di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kit-kya. Aywan gayam. Dagasunta ka no damanong Rafael iti ayanda tamakilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da ka no tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid dahil siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya tagro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw, sel mo anak kao. Nay, da kayo matgayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa nagawid, nanang. Apay kuma. Agpaw itak kumakun kwa na. Anya ti pawit yoya. Dilata kan mantika kuma. At apay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan tadumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw. Abas tuyo dayta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Tadumot lang day jay, nanang. Di mi kabagalan ngay busen. Aya, Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At takada kayo day ta, nanang. Sumra kayo. Tada kayo tagpili iti alaan nyo. Diyak mo't ammo no niya ti kayat yoy jay. Ayag yaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo, miling bakit? Wen atap no adda paglaba Lakay. Tila iyaw awid mo, mait. Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adda nga rod kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran. Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng, mabisbisina kon. Nalpasan Dagiti ubing ngay, Itulod ka nun ni nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni nanang idinalpas si trabaho kitay. Gamsan akayat dagiti ubing dagawid. ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay. Awan mo't dakas dita. Tinapatag kat itulod na ita dito'y balay. Umuna ak nga rudan amangan, tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubing, tagigiddan kayo amangan. Imbis at duwangal daw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod Lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung bigat. Siguro umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutak itay. Kumustamot nga ta ni Miling ijay. Saan ko pa nakasarita Lakay? Awagan ba kay? Kumustamot ti negosyo a pinanawa mi jay Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no busy dayjay. Amumot, agmay-may salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Iti kasta sa anak ama kasi nga. Hello, Madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya atlat namot Miling. Nabayagan kayo mat dita, Madam. Tinaibagayo kanyak kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan.
Kumusta ti istor dita? Nasaya at latama, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo? At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan into nagsubli kayo. Wanan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tinyag yung nakasupot, nanang. Sabakan chikaw, anak kaw. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pailaang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkapi kayo pa'y nanang. Saanon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao eh. Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kita tinaala ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video Neng, kita no niya tararamidan na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay? Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon? Takawan na lakit, di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mo nakitak tararamidan na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isutean ti atensyon ta. Kaano pa'y nga taakas tater aramidan na? Santang ammo bakit? Panagkunak kat masapol at tutuka mo't laang ti CCTV. At maggayam kalukwan day dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, Madam Abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, Madam. Ang mabit laang. At to'y titulbak, Madam. Da kayo nga rodan ti makaam mo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbag kanya kat adamot tulbag ko. Aywan anya. Apay day jay. Pasensya kayon, Madam. Matartaran taak matan. Matartaranta ka ko nam. Ay ko. Medyo laang, Madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramidam ajakam mo. Ne, awan Madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbaglaangan ta di na naglaw ti shampoo iti bulsak. Kahit, kumusta ngay bakit? Inbagam ka di kang kuha na tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam ko makin kuha ng amuta ti kalukwan na Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita? Kano nga rin nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita? Dumteng tulat ta. Ay, kita bakit? Di mo urayan ang maibus tilakom iti istor mo. Siyempre, saan ko mat nga ipalubos ang mapasamak ti kasta lakay? Mangal-ala aklaang iti gundaway. At nga rodon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka laang. Jak amo kang ka bakit? Agtalag ka kadi ngamin kanyak lakay. Amok ter aramido. Ay, anyangay man ta imbulsam. Ay nawaw. Kasano amo ang mga daing bulsak sel mo? Amok ata inaldaw mo't akas tatar aramidam. Na Kasla sari-sari sturmutan ti balay. Kitam dagiti nyaw awid mo. Agsasabali. Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. kasta talaga Kita tama nga no inton madamdamag at addamot gayamon kalukwam dita. Kalukuan. Anya kumangay no bilang. Ammumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagakken ka, nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaang, at damanan imbulsa na bakit? Nagturod mo't tanday di amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na? Nas ka na maaksyonan ta. Tadimot din makarik na iti konsensya day di babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangan aramidan na. Rumor ka, tamapan mo kasarita. Sigurado nga agawi din day di inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Jak kayat ti kastang empleyado bakit? Tila
takawon naman. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam, Siyak nga ron. kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kumang adamo ngamin nakita. Ay nawaw, anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di amo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta, imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kwa madam. Awan day toy. Irwar mo wenno kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon, madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam kadikat nasaya at ti kastangar aramida, ma? Nagbidutak, madam. Sapay la kumaata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot ang nagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya. Nagresignak iti trabaho, klakay. Ay nawaw. Apa nag-resign ka, mate? Nagresignak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang mat nga isudat ti mabalin ko apagtrabahuan? Adu pa'y di takot. Oho. Adda siguro kalukwan ngay naramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mo nga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't no kun kunam laeng ang nag-resign ka. Ada kang kaano pa ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw, iso adi ka agsa uakasta si ka, silmaw. Kadi ka agungat ibagbagak laeng mate. Agsa pulaklaangan iti daduma apagaplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali matan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga iji ti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kwa nanang, nagresignak iti trabaho. Nay, kaano pa'y? Idi pa'y napanalawas, nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nagresignak, ngamen, saan akon anaragsak iti trabaho ijay nanang. Anya, Dayta tipud no, nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maar-aramid. Nay, ni karamot di kinasarita yun, nanang. Isungag pa iso silmaw. Italaang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo, ayan, nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Nay, apa yan? Tinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumat imbaga na kanya. Ngam saan kanu apod no dayjay? Anya? Tipod no kat naikat iti trabaho na. Gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun, nanang. Inikat tibos na. Tataktakawon na kanu dagiti lako ijay. Kunaktupay kat. Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay atao. Naglokon day di amiling. Agsarita taman iti nalapat, bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatagti bagakin ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Siga mo't gayam ti inikat da. Gapoy ti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan Di ka naglibak. Taamumi ka na ng tipudno. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abigail ka. No kasta, inistorya day di akara tinapasama? Wen, amo na tipudno. Iso nga indanon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi Managdakdakas. Saan masapul nga istoryaan na iti sabali a tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana.
Mapanak man iti ayanda, tagsarita kami. Maturog ka kid din, noon aramidam. Ay saan? Sikreto kumamutan ati maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sabali a tao. Di mo panggapan ti makiapa iti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pam nga da CCTV da. At da ebidensyada nga agtaktakaw ka. Kat, kastalat tangarudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakes. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumay. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan abambanag. Tano na imbag kan napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbagngal daw yun, Nanang. Maureng? Da kayo kit dimut. Kasla nakakita kayo iti alalya. Siyak day toy. Ti kapipintasan nga anak yo. Di mo ngamin impakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Kalaat ngamin ti panagawid ko, Nanang. Kaano nga agsubli ka iji Baguio City ngay? Mano nga aldaw ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw? Saan ako nga agsubli ijay Baguio City, Nanang? Anya, saan ka nga agsubli ko nam? Kasano nga iti trabahom ijay? Awanan trabaho ijay, Nanang. Nag-resign akon. Diyo ka di makita dagiti gamit nga inyawid ko. Ay nawaw, no awanan trabahom ijay, pagtrabahuam nga rudan ita. Awan mayat a pagtrabahuam dito'y lugar tayaw. Aguray man pa'y day ta trabaho, Nanang. Ag-relax man pa'y da tao. Awatam ti silpon mo. Ada umaw-awag kang kanak kaw. Asino day ta, Nanang? Jak ambu new number mate. Sung batam tap no maamuam no asinaw. Itay pa yung agun-uni ta silpon mo. Amangan no day jay manen abakit ti umawawang. Asino abakay? Jay amok abakit Nanang. Mala, muti day ta cellphone ta i-cancel ko ti awag na. Apay ngamin adi mo sungbatan. Ang mga no napatag ti ibagana kang ka. Ay, awan lat amok di ta, Nanang. Pagsasawan naktumanin day ta abakit. Apay ko maapagsasawan na kangay. Ada ka di atrasum kang kuana. Ay nawaw, awan na. Apay nga raw akasla da pagbutbut ngam. Di mo pa'y masungbatan ti awag na. Wanaw, kayat mo, tasyak ti makisarita kang kuana. Ay saanin, Nanang. Diyo amo ti ugali day a tao. At yung tigat ka nga masabon, Chris kasinsin. Agyaman na kasinsin Olen. Mabalintag sa lutsut kasinsin? May papanitian niya ti saludsudan. Naranak namin ni Maureen na nobya medyo paradaan idi na minsan. Ket, ada ka ti parikot. Awan matkit di. Mas dawak lang. Takalat mo ti panagawid na. Iti pa na minsan nga aldaw nagawid kasinsin. At nakakartong yung nyawid na. Dagiti usar na dayjay kasinsin. Nag-resign nga minin iti trabaho na. Ano kasta? Saan nga agsubli ti pagtrabahuan na? Saan ka numatan kasinsin? Ay kat ibiro ka mga ruden iti trabaho na Agsapsapul ni Auntie Melding iti kasyerkat. Imbaga akon kan kuana. Ngam di namot ket ti ag-apply. Anya? Aginanakan upay kasinsin.
Nabambanlog siguro dahil dyan iti trabaho na iso akas dyan. Kaya't naman, tagina na. Good afternoon, Olin. Kastamat ka, Angelica, my dear. Sa anak agumatang, friend. Imayak laang, tagpatulong ako makin ka. Anya ti maitulong ko ken ka ngay. Amangan, no adam amum akayat na ti agpanel extension, friend. Ay, sayang. Nimina ko ma, ngam nagpanel extension mo't gaya man iti sentro. Ay, sayang. Naladawak gayam no kasta, friend. No kayat mo, isend mo ti sample designs mo, tapos ko iti Facebook. Sigurado ka, friend? Siyempre kaya't kumati makatulong ken ka. Alaman nga rod, tulungan na, tay supay nga igatang ko iti masapsapol mi kadananang. Isend mo itamot lang, tapno maipos ko. Bisak man ngamin into matandama. Si kamot gayam day taulen. Sakmat ngamin. Itayin payakit kitain ka. Sa anak lang ay masidagkan ka ta nakababain mat. Upo, nagdakalan na nagbaliwan. Ha? Kitam akit unat tibok mo. Kanaputaw ka. Sa nakas idi nga agpapada tayo nagngingisit. Ay nawaw. Siyempre mata. Masapol nga aywanan tayo tibagi tayo. Tapno saan tayo nga aglang lang nga alosyang. Ayun gayam, nakita timpos mo. Interesado ak nga agpanel extension. Negosyo tigayam ko tayo dyan. Nainteresado ka? Mabaling nga iso ti message mo. Iso na lang taamangan no adayo ti balayda. Saan mo tunay? No kaya't mo, ibagak tag sabat kayo ti store ko. Nainteresado ka nga agpanel extension Ayun, sigurado ak bakla. Ibagam to kan kwa na akayat ko ti agpanel extension. Ngam iti istor mo kumaatap no as asidong. Okay. Di mo liplipatan nga ibagakan kwa na Manungaminan ti bayad ti serbisyong, Angelica? Ada 250, ada 350, kan adamot 500. Depende iti disenyo, madam. Ay nawaw, mayata. Nalakalaang gayam. When tamang rugrugi akpay laang mat. No ijay Baguio City ngamin, nangina si ka. Ay when talaga nangina ijay. Nang runa no expert ti mga ramid. Ay when gayam. Adto ti pagpilyam. Agpili ka iti disenyo akayat mo, tarugyantan. Ay kayat ko ti kastoy. Nga mabalin analabaga ti kulay na. Mabalin latamat, madam. Dahito nga rudan. Manungay ti bayadak. Uray 350 laang. Komplikado mo't ngamin ti kastoy a disenyo. Okay, jay nalabaga ti kayat ko Kastamot la a disenyo. Masukatan laang ti kulay na. Okay, madam. Agrelax ka nga rudan, tarugyan tayon. Adamon electric fan nito, ano ka sa pulan yung friend? Saanon, friend? Sakto lang matkit ditipudot na ditoy. At dayta, Madam Maureen. Panagkunayo ka di kat mabalinan dayta? Ay na, magusto ak launay ti disenyo ti kukuk ita. 350 lang mat, madam. Exact amount ko ma. Okay, mabit lang tairwar ko ti 350 abayad ko. Ne. Apay ngay. Awan mo't gayam ti pitakak dito'y bag ko. Ay, nalipatak mo't tan. Ay kwa, no kayat yo madam, mabalin mat asumuro tak ijebalayo. Ay saanin, mabanog ka laang no kwa. Ay kasano nga rodan nga itibayad yo, madam. Amukon, itad mo ti GCash number mo. Taisend ko laangan iti GCash mo ti bayad ko. Kaano nga rod ang maisend yo, madam? Isend ko to apaman ang makaawi daw. Okay, madam. Urayak nga rod ti isend yo. Okay. Di uliplipatan talaga akasapulak mo ti kwarta, madam. Wen, awan pagdanagam, ta saan ko nga itarayan ti 350. Nagpintas mo tanda kukum anak ko. Daytoy ti kunadaan nail extension nanang. Nang ipaarabidam mo't iti kasta. Ni Angelica di takabangibang a barangay. Napangkagayam ijay. Saan nanang? Nagsabat kami di ta istor ni Olen agayim na. Manungay ti kasta. 350 lang ang nanang. Anyat makunayo nga iti nail extension ko.
Napintas ka di mo lang. Bagay ko ka di. Bagbagay mo launay anak ko. Talaga mahilig ka mo't iti kakasta. Una, masapol nga aywanan tayo ti bagi tayo. Tapno saan tayo nga aglang lang nga alos siyang nanang. Anya tararamidam dito sentro, Angelica? Ada klientek dito, friend. Aya, Wan, kagap-gapok lang dita shop na itay. ay kat nasaya at ano damot lang ang customer mo. Wan friend, isupay mo at ti ibayad na kanyak. Nagbalin kantong expert. Nayunam ti singiram katakwada. Tapno worth it mo't ti panog mo, Nakita ka namin ti singiram. Kat nalaka, friend. Wan friend, nayunak to dayjay inton expert akon. Wan gayam, nagbayad ka din ni Maureen kan ka? Saan pa'y nga road friend? Ay nawa, makalawasan din ang palabas, In message ko ngam saan mo't nga reply. Di mo impadas, tinapan ni Jabalayda? Kinapudno na friend, di magasak idi na minsan, taada klientek akaaruba da. Ngam awan mo't ni Maureen, di matrumwar oray nakapigpig sa tipukaw ko. Ne, ipagkamatag bayad mo tan. Ang mga nintong madamdama kat malipatan na nga dautang na ka. Anyat masapul mau. Adda ka din ni Maureen, nana? Awan ti anak ko ditaw, ada na panan na. Apay kuma. Ay kwa, pakibagaman tagbayadan, nana? Ay nawaw, ada utang na kang kaya. Adda, nana. Di na pa'y ngamin inted ti bayad na para iti nail extension na. Ay kat itix mo Ay nana, idi pa'y nga iti-text ko ti anak yo, ngam saan mo't nga agrip-reply. Busy laki di dayjay. Pakibagayon tuman, tagbayadan, nana. Isupay mo't kumadjay 350. Naa, ibabain mo ti anak ko para iti 350 pesos laan. Ay, saan mo't nga iti kasta, nana? Imayak dito'y tapno makisarita iti nasayaat kada kayo. No agsasao ka, kakasla ada kayat mo asawan. Saan ko nga intensyon ti makiapa, nana? Imayak, takasapulak ti bayad ti anak yo. Saan mat amabalin a thank you ti bayad na, taadamat gastos ko ijay. Kanapan mat ti mano nga oras ko, nana. Asino ti imawag, Maureen anak ko. Tigayim ko nanang. Anya ti imbaga na kang ka. Kasla seryoso ti panagsarita yo itay. Adda ka no pagtrabahuan mi ijay Manila nanang. Ay nawaw, agtrabaho ka nga ron ijay Manila. O nanang. Di mo kaya ti agtrabaho dito'y aya. Manulaang matitangdan ko no dito iti pagtrabaho. Ngumdakdakkel mati gastos ije Manila no agabang kapay. No siyak ti saludsodan nyo, kay kayat ko ti agtrabaho ije Manila. Ngam ti agtrabaho dito lugar tayo. Kaano nga raw ama pang kayo ijay? Urayek ti text ti gayem ko nanang. Imbagak laang kada kayo, tapno amuyo mo ti plano. Nagbayad ni Maureen? Saan pa'y nga road, friend? Diyak mo ano, inbaga ti inana, anapanak iji balayda, idi na minsan. Ay nawaw, saan pa nagbayad kat nagpamanila mo tan? Ha? Anyat ko nang, friend? Nagpa-Manila ni Maureen? Wen, hindi pa may sangal daw Ay nawaw, anyat aramidan na iji Manila ngay. Ijay nagtrabaho, friend. Na, kasano nga rudan ngay, amasinger ko ti utang na no nagpa-Manila mo't gaya man. No i-message ko mat, sigurado adinak man ang replyan. No amukla, saan pa nagbayad kan ka? Syakla ko man tinang singir kan ko, Ay, sapay kasjay mo't ni nanang na. Maday, tituno na no kasta makisarita ako no agpatulong akin kwa na. May samot day dyan na ng koring. Konsentidor mo't ngamin. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Siyak pa yan ti agpakpakasi kadakwada tapno agbayad na lang. No siyak ti mauma, ipuskon at talaga ti panagrup-rupa da. Nakitak timpos mo, friend. Para makita, no anya ti aramidan da, friend. Sigurado nga agbain dagi dyan nga agina. Hay, rumbang na lang agbainda. Para 350 pesos lang, stressan dakit din nga agsingsinger. Saan mat amabalin nga ilibre ti serbisyo kadakwada? Awanan ka itibaing si ka babae. Ay nawaw, apay ayana na. Para 350 pesos lang. Ipusmaw ti anak ka.
Tadi namat ngamin kayat nga agsarita kami iti messenger. Iso nga iti Facebook latan ti pagsingirak. Ibabain mo mo't ti pada mataaw. Ay na, Nana Cory. Saan may babayin ti anak mo na muna mo't responsibilidad na? Ha! Di ka makibiyang, si kaabakla. Di yung aming konsensyon ti kilong aramid ta anak yo. Ta pamilya yung mutlayang ti babayin na. Iti kastang aramid na. Kantap na awanan talo sa o. Da kayong timang bayad iti utang ti anak yo. Nana. Ay saan? Apay kumabayadak. Anyat amok di tangay. Ang mga nuluklukon naklaan. Ang mga nunabayadan na. Kayat yula ang manang ti agsingir. Ay na, ada nag-message kanyak, friend. Sino, friend? Aduda, friend. Ada landlady. Gayam kan katrabahuan ni Maureen iji syudad. Anya? Nakita dati pusko nga utang na kat naibagada nga adda kanumat utang ni Maureen kadakwada. Adda pa'y abang na adi na binaybayadan. Anya? Talagang harot amodos na tikasta. Ninanang naman, konsentidora man. Hay, maawatak itan no apay akalaat ti panagawid na idi. Adamat gayam itartarayan na. Una hinday ta anobya ti kasinsin ko. Ammo nga ta ni Christy kastang aramid ti nobya na. Day ta ti jak mo, friend. Ngam kasaritak to ti kasinsin ko no umay manen. Ibagam to ka ni Chris ta i-remind na ti nobya na nga agbayad kanya. When friend, anya nga tinaibaga dagiti nakautangan ni Maureen. Jayda duma, small amount kanumat kit din. Ngam dakkel ti balance na iti landlady na. Amangan no umay to agreklamo day jay. Ay wen, tulungam ida friend. Tapno da pagnakman ni Maureen. Iso na lang, taadamat iti Manila ni Maureen. Sigurado nga addan tumanan aldaw nga agawid day jay dito lugar tayo. Kasinsin Chris, bagbagaan man tinobyam. Apay ni Maureen. Adumat kayang ti utang day jay babae. Scammer. Utang? Saan na binayadan ti 350 para itinil extension na? Anya? Saan lang nga dita? Intarayan na ti landlady na ija bagyo. Kan adda dagiti gagayim na ija anak kautangan na. Nakadamagamot iti dayta kasinsin. Kasto yung amin. Impos na Angelica tinobyam. Tadi na kayat ti makisarita. E di kuhan, adda ka numot dagiti nag-message kan kuhana. Nga adda atraso ni Maureen kadakwada. Modus na gaya man ti kasta. Naglokon day dya babae. Palagi pam tinobyam, tapno agbayad batan. Kan panunutam ana imbag, numaano sampay ti kasta klasit babae insan. Sapay konsentidor mo ti inana. Agyaman na, tasinong batam ti awag ko. Nagaatid dugmatan ti text mo kanyak. Wana, takas jay mo ti madamdamag kung may papangan ka. Anya ti kayat mo asawan. At damat gayam utang mo nga itartarayam. Ay nawaw, utang mo't nga ibagbagam. Awan amok di taan niya. Binayada kong ti 350 ken Angelica. Ngam jadad duma, nang runa ti abang mo ija bagyo. Bayadam kumamatan. Kasanoan na amwam ti may papan iti day taabanag. Saanin ang napateg no kasano anamwak. Tiket ko itakit bayadam dagijay. Apay mat ngamin apakibiyangam ti may papan kadagita bambanag. Kat nobyo ka laang mat. Wana, dadyak kayat ti babae akasta ti ugali na. Sakit ton ti ulo no ko. No di mo kaya di ag-break tan. Ha? Day talaang aya. Anya? Kasarita yo kumadya anak yo, Auntie Cory. Apay nga main apakibiyangam ni Maureen aya si ka Chris. Concern na klaang matkan kwa na, tanubyak day jay, Auntie. Wine, si ka tinobyo na, ngam nobyo na kalaang. Saan na ka nga asawa, tapno agkasta-kasta ka. Ay nawaw. Itapay laang, na panagnagkakaw, asaan ka maibagay iti anak kaw. Di kay kumagbalin akong sentidor, Auntie. Agbreak kay laangan iti anak kaw. Ibagak to kang kuana, ta ibreak na ka. Saan akasta tigalad ti lalaki akayat kaw, para kang kuana. Anya? Di mo amo ngay sakit ti anak kaw. Imbis a protektaram, kasta ki den ti panagsasaom kanyak ita. Protektaran? Apay ko maaprotektara, kat isumot na datraso na. Talaga nga ibagak kan Maureen, nga ibreak na kan. Awang pa'y sirsirbi mo't alalaki. Adta kada kayo dayta, Auntie. Aywan gayam, binayada kong ti 350 nga utang ti anak yo kan Angelica. Dayta 350 pesos laang ti pagpupudutam. Saan lang ang Angelica tinakautangan na? Aduda pa'y,
Iso a big deal dagita kanyak, ante. Pumanaw ka iti sangwanak. Ang mga nuad niya pa'y ti maaramid ko kang ka. Si kamat gayam tinangbayad iti 350 ang utang ni Maureen, Chris kasinsin. Binayada ko na, tapno malpasan. Ay nawaw, apay a binayadam, kat in break nakakanumat. Pudno ka di? Wen, nakibreak nga rod kanyak. Kat, kumusta mo't tantirik namita? Nasakit tikas diyang inaramid na. Panunutam asakit ti ulo ti babaya kasjay, no bilang man ta iso ti masawam. Kaasikan to amang baybayad iti utang na. Wen matkiti akasinsin. Iskamar mat gayam ginobyam. Jay katugangam tubim, konsentidor mat. Anyan tun nga iti pagbanagam ng kastalaan. Ayun gayam, napan ka no ti landlady di barangay Holitay. No kasta, agsasarita da? Hun ka no, tamasapol abayadan na ti abang na. Naurnong ka no ngamin. Agraman bayad ti silaw ken danom. Makamudamutan nga ginaa. Awanan bibiyang ko dita. Agawid ka mampay, Maureen. Apay nga agawid ak di tananang. Agawid ka atas ang ti landlady ang nakautangam. Anya? Agawid ka tas ang ida. Sulbaram ti parikot nga inaramid mo. Tano siya, jak amo ti sungsungbat ko kadakwada. Kasano nabirukan da ti lugar tayo nanang? Jak amo basta agawid ka, tanay. Maistrisak launa yan ditaw Parikot mo tim batim kanyak. Angam nanang. Agawid ka ditaw itapno makapagsarita kayaw. Tano saan, mapanda ditayan mo ita. Ad-ada ang mapabainang kano saan ka nga agawid dito'y lugar tayaw. Ay, nawaw! Di mo konsensyon ti madi nga aramid ti anak mo. Isurong kit di ida itinalintag adalan. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nana Flora! Nana Flora! Apay ka deloy danak kaw. Ay nawaw! Di yung makita dagita aya. Dagiti mulak asayuti ka day. Wan! Ikatin nyo dagita asayuti dita. Jak kayat amakita pa'y dagita. Di nakamut-an-anwan ti sayuti amulak Ikatin nyo kunakta amangan no di yung mapupuutan. Kat agover da bakod dagita asayuti. Isupay kit di apasalsali iti arubayan mi. Di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos akasta ti mapasamak nakkaw. No anya mo nga tatinaknakan mo Agraman sayuti iti arubayak, pagpupudutan manan. Un ata nasakit ti matak ang makakikita kadagita asayuti. No da kayo kat komportable kayo iti narugit nga aglawlaw. Siya, saan? Mula dagita, saan arugit? Ay basta, ikatin nyo dahi tano di yung kayat tirire. Nagturid ka matin nga agpuka-pukaw iti arubayan kat bigbigatan. Una, tama ka pasurun ta ka aruba tayo abake. Ay nawaw, para sa'yo ti lang. Kan may isa, saan mo't anagover da bakod gad? No api ngamin akum conformity mulmula na dita arubayan na. Mayat kit ditikas jay saan nga isupay agatangan na? Oho, nasakit nga rod ti matak ang makakikita kadagita amula na. Pangasim man bakit? Dakas ti kasta agalad ti may sa akaruba. Narigat matlaang no agul uli magdatao, taamangan no karkarun dakit di pay. Amom amasikog ka. Ngamday tapay lang makiap, apa mo tamom.
Uri awan mo dakas nga aramidon dakin ka. Si kapay ti feeling biktima. Asino ti asawam aya? Dadya abakat? Oo na yan ay bakit? Nagalas ti ugali akasta. Anya ti masapul mo, hari nakaw. Pasensya kayo, nana. Pasensya. Awan mo't basol mo kanyak. Nangag ko pinagsasawan na kayo ti asawa kita'y bigat, nana. Dayjay ka day. Nutaduma, oray bagbaga akit kaslawan mang mangag na nana. Wan nga raw, agraman dagiti mulak, pagpupudutan na. Tila pagpupudutan lang araw. Kastamot asigod ni bakit mo, nagmayat apalapalan. Isa mababay nakit din kada kayo, nana. Awan pagbainam, tawan basol mo nakaw. Ni bakit mo ti ayan ti bidot. Haray! No. Ne, isunday ti agpukpukaw nakaw. Agawid kan, tamangan no anyaman ang ti panunutin na. Sakit masikog mo. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kang kwana, makabaso laki de. Pasensya kayo manin, nana. Awan ka di ti mangmangag mo si kahari! Agawa am ti mapan iti ayan na, tanay, makaungutan ni bakit mo. Alaam to day no agawid ka, mariisang. Ay nawaw, ugot ti sayuti mo't day tamaray. Wain maray, alaam mo, tasayang mo. Apay ngamin nga inalam amin, maray. Wan ata agungat ni Loida. Ti kaarubayo ang masikaw. Wain maray, Na, anya kanuman ti pagpupudutan day a babae. nasakit ti mata na makakit-kita kadagiti mulak maray. Kaya't na nga ikatak, tamangan no aguber da bakod. Ay nawaw, nakatangtangsit mo't day ta masikaw. Hay na maray, ugali nanti kasta. Uray mo't idisaan pa'y amasikaw. Sa bagay saanan nga epekto ti panagsikog na day tamaray. Talaga laeng kiday ang managdakdakas day tao. Talaga mangibabayin ka mo't, Loida. Apay manan? Pasam da ito surat para ken ka. Naggapo di barangay hall. Anya day taya? Hindi man dana ka ni Celia akalugaran tayo. Ay nawaw, iti anya aga po kanumat? Impungot mo kanumot idinaminsan ngal daw. Dayjay, iti makagapo. Wen, apay mo takas jeti naramid mo. Wen ata sa bali ti panagkita na kanya, iso na asarak ken kwa na. Kasano asabali ti panagkita na ken ka? Kasla adda kayat nasawan. Ay unay kan bakit? Jak ammo no nyat aramidag ken ka. Sikat ti makaammo asumango ken kwa na. Di mo namnamaan akatuan ka bay. Oh, di siya, kabalak mo ti sumango asisyak laang ka. Nairwam akon, lakay. Anya jay nadamag kaw. Naipabarangay kanuman ti masikog akaarubayaw. Wain maray, impabarangay ni Silya. Ay nawaw, apay kanumaray. Iti anya aga po ang naipabarangay. Tidamag ko, kat impungot na ni Silya, uray awan mo makagapaw. Anya, Agbalan, sanday ta akaruba maray. ammo na masikaw ngam kastapay laeng ti aramiden na. Talaga na ito lang mutin at ikinatangsit na. Ay naapo aya. Sipud pa'y iday, aging ga ita amasikaw kat talaga asuki ti barangay hall maray. Dilaag bain mo iti kastang aramiden na. Talaga nga uwan babain na day a babae. Inton ko nadda mapasamak iti sikog na. Day tamo lang ti delikadaw. Narigat ti mapagpabasol no bilang man ta dadakas a mapasamak king kuana. Ayun amaray, no adadakas ang mapasamak iti sikog na. Sigurado ada kayo ti pabasulan na. Amom no anyat ibagbaga dagiti tao. Ay nawaw, anya kanumanan. Suki ka kanu ti barangay hall. Anya? Makitam da ita. Awan babain mo iti pada matao. Masikog ka. Ngam maipabarangay ka pa'y lang. Anya ko maita kanya. Nung nagreklamo amin anak kaapam, awanan. Naimbag ko nama, tanaanos ti taduma anak kaapam. Iso asaan da ka at tinutupan. Una, uray masikuga. Oray masikog ka kat kabalam ti makiapa, kasta ka de. Ay wana, awan kabuteng ko, hari. Dahi tanto ti isurom iti anak mo. Timang perhuiso iti pada matao. Agrobwata kon, tatang. At nga oras ti panagawid mo, anak ka.
Depende no anya oras amalpas tilakad ko, tatang. Kita di ka agpakarabi Wen, adamot kit di appointment ko. Sa anak nga agpila iti mabayag. Timpagatang ko ken ka di mo liplipatan. Wen, tatang. Dayjay lang ka di ti pagatang yo. Awanan na yun na. Wan anak ko, day talaang, tay sumot ti umanayan ti kwartak. Okay. Mapanak nga rudan, tatang. Alaam tapayong, taamangan numasapat itudo na. Saanan, tatang? Adda payong dito'y bag ko. Mala, agan anad ka anak ko. Ay nawaw, mabalin ka di dumundin ka? Anya? Dumundin ka tapno makatugawak mo. Ay nawaw, adupay mo't ti bakanti Dito'y nga rod mo ti kayat ko. Kita ama si kugda tao. Kastabay laang mo ti bagam. Naa, sikat ti adda kasapulan na. Sa ita, si kapay lang tinatangsit ngagsasao. Imbes ang makisarita ka itinasaya at kanyak. Hay, makaamu kamutan Sikat ti agadyas. Di mo namnamaan nga idundunan ka pay. Anya? Saan ka mat siguro atulang? Ha? Addan to aldaw mo kunak tumot. Saan laang nga ita ti aldaw? Inton sumaruno, makisarita kayo itinasayaat. Di kay agbalin nga awanan modo. Da kayo lang arudan ti adda kasapulan na, da kayo pa itinatangsit. Ay na, bastos mo't dayja Aloyda, tatang. Sino Aloyda? Jay masikog akaaruba ni Nana Flora Ni, masikog gaya man dayjay. Wan, ngamay na, nakatangtangsit, tatang. Isupay lang, tikas day ti panagsasauna kanyak. Anya mo tinagapaan nyo? Nakaluganak ngamin itay, kat ti kayat na, dumandanak kano tamasikog. Kahit, Saan kun ngay naramid ti kayat na, tatang? ay nawaw, ti ko namkat masikog. Masikog, ngamay na, nakatangtangsit nga ro, tatang. Isupay laang ti makaungat kanyak itay. Isu abinaybay akon makapaawan ganas mat. Ang mga no epekto dayta ti panagsikog na anak ko. Anyat ko da, Mabel. Ada di yung nagkinaawatan kiniloyda. Adda, nana. Apay, Mike. Nakatangtangsit day ta akarubayo. Feeling bus. Ti kayat na siguro kat agad just ti amin para kinkwana. Anya? Kastoy ngamin, nana. Ti kayat na kat dumandanak kano. Uray tanalawa pa'y mo ti pagtugawan iti dayjay ajip. Kay, Gaputa makaunget amang ibaga kanyak. Jak pinagustuhan ti kayat na. talagan siya nga awan pagbaliwan dayjay tao. Tinaibaga ni tatang kanyak, amangan kano no epekto dayjay ti panagsikog na. Ngam kasla sa anak amamati, nana. Ay nanak kong, talaga ama nagdakdakis dayta ka aruba. Uray idi saan pa'y amasikaw kat kastanan. So kiti barangay hul dayta. Aya, Wan, dayta ti pudnaw. Jak man amo no anya met tinagustuhan nila kay nakengkwana. no saan na akabutang ni kapitan? No saan na akabutang ti may pabarangay? Datayon ti mangted iti pagnakman na, nana. Marmarwam day tatao. Kunak tupay kat kada kayo, tatang. Ay nawaw, apay ka di. Nakasaritak ni Nana Flora akaaruba dayjay Aloyda. Kahit, anya timbaganakan ka. Talaga kanu nga ugali ni Loyda ti kasjay. Uray idi saan pa'y amasikog, tatang. Kastaya. Wen, haddan to aldaw dayjay babae kunak tumet. Ay, kitaan nyo anak ko. Saan ko maaday ta ti pagbasbasulan nyo? Ni tatang met, madanagan kay man ngaminan. Wan ata makapadanag mo't ngagpaiso ti kasta nga ibagbagam anak ko. Relax kay lang ka di tatang. Sa anak mo't ama nagdakdakas a tao kat. Mala, mangan kamot nga rudan. Imo na akon anangan itay. Anyat sindayo nga'y tatang. Nangyag na antim sarya iti tinula. Adda na ba ti dita aparaken ka? Okay, mga anak mo't nga rudan, tatang. Kasta ti plano yung aramidan kiniloyda. Wait, maray, but-but ngan milaang. Saan na akabutang ti barangay hulkay? Da kamilatan ti mangtid iti pagnakman na. Ay nawaw, kitain nyo amaray. Sapay masikog dayjay. Saan magkidi nga ita, maray? Kaano nga'y maray? Urayan mi ama kapas ngay. Sumurot kanto kada kami, wife. Apay mag, Wen ata da tayo ti mga ramid iti plano may. saan nga ta delikada?
Saan tayo umatkit di adang ran, Maray? But-but ngantay laang, tabarang agnakamatan. Ay, manuabulan matan tinapalabas, sipod nagpas ngay ni Loida. Wen nga rod, nana. Mabalin sa mutan. Mabalinan, timingan tay laang arumwar. Sige, i-text nakto, nana. Wan, uren ni Mari Isang, umay tumak kanaw. No kasta, adu tayo nga rod. Wan, Ang masapol nga ag-control tayo latta, nana. Ang mga numabigla kat anyakit diti mapasamak ken kwa na. kaun ang amen. Urayan tayo ang mapanmanon iti ayan ni nanang na. Sigurado ang marabyan dayjay nukwa. Ang amangan no itugtugot na mati anak na, nana. Saan magkiday? Taada nila kay na dita balayda. Nay, isunday ta sumungad. Sakit adda flashlight na. Saan na tayo nga ta ang mairupaan? Sigurado asaan, nana. Aguli makay nga rodin tanay. Asidagan iti ayan tayo. Anay ko! Apay na inyak po yung kanyak ti sako! Sino kayo? Kanya ti masapol yung kanyak! Anay! Ibat ang dag! Kanya ti kasapulan yung kanyak kaya! Pangasayo! Di na kumamadang ran! At anak ko amang namnama kanyak! Tibok ko! Anay ko! Makita yo, nagpartak ati maray, nana. Para makita no naturod pa ila ang makiapa day taataaw. Saan nga taan na puruan dayjay? Danag yun ay nana Isang. Saan anapurwan dayjay? Kitaan nyo, nakataray tupay. Saan na tayo nga taan na ilasin? Imposible ang mapasamak day tamaray. Rabiin, saan ang makita ti rupa tayo? Sa bagay mutkit di ata inabungan tayo pa'y itisako ti rupa na. Uwan, nana. Mala, agawid tayo matan, tanay. Rumabiin. Sigurado asap-sapulan dak matan ti pamilya. Muray siyak, agawid ak muteng. Ang mga numakaungot nila kay kau. Lakay! Ne, ano ka? Dagitawanan ba yun? Ay, nawaw. Anyat na pasamak kin kaya. Diyak ka mo no asino dagijay at tao. Saan damat nga agsasaw, ngam kinabildak. Kita ang tibok ko, tinungpatungpadak pa eh. Sus, ang mga no dagiti nakaapam akalugaran tayo, tinangaramid iti kasta. Diyak ka mo lakay, diyak mat nga rod nakita tirupa da. Naimbaglaangan at nakataraya kadagos. Dagiti siguro nakaapam dagita. Himalis dalakit diging ka. Agreklamo aki je barangay hall lakay. Ay, nawaw. Kasano ko mga reklamo ka? Anya nga rod taramida. Agul uli magaklatan. Di kat katawaan da kon. Sino nga ro ti reklamo? Sigurado adagiti nakaapak dagijay. Narigat ang maduktalan no asino dagita. Saan atunggal sulit ti barangay kat ada CCTV? May sapay. Ado dagiti nakaapam akalugaran tayo. Agraman dagiti taga kabangibang a barangay. May tudum nga raw no asino kadakwada tinangaramid iti kasta. Kasdila tangarudan. Anya nga rod ti maaramidam nga ay. Agbalbaliw ka nga minan. Di mo urayan ang maisagmak ka. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti mapasamakin ka. Gapu iti kinatangsit mo. Adda ni Loida di tabalay da, maray. Adda, maray. Kahit kumusta ngay? Saan ang nagreklamo ije barangay hall? Saan ba? Awan siguro mula ang maitudo na Apapaan nakakadipay. Saan matan, maray? Dua alawasin adinak pinagsasawan, maray. Nagbuteng siguro muteng. Sapay la kumaat ang nagbutang nga agpaysaw. Tapno dinan ulitin tikas ding inararamid na. Una, nang runa pa'y kataddan anak na. Nakunampay, maray. Anya nga iti isuro na iti anak na, no kasjay laeng. Wen nga rod
At iti baso mare. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta adwa. Kontrolom laang ti saong, ta mga numangag nakigday. Saan ang mabalin ang mabisto tayaw? Mayata, agdaka ka na yun dito'y balay. Nasaya day tabaka. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak ta. Ay nawaw, isometer aramida. Nasaya day ta, tapno maliklikam ti apa. Binilang ko kat 2 bulan ang awan nakapapang bakit. Ay ko ha. Nalawlawagan mo't siguro ti panunot mo niya. May mayatan ti kastoy lakay. May mayat ti agpupuklatan dito'y balay. Natal na ti biyang. Wan mo't ngamin. Nataltal na ka naragragsak ti biyag no awan kaapa tayo. Narigat ngagpaisaw no natangsit ti may sa tao. Tama nga no urayin da ka di tadalan. Day tapay ti may sa pagbutbut nga klakay. Ang mga numaisagmakak manen, gapo iti kinatangsit ko. Ay, nawaw! Kontrolam ti bagim, liklikam ti anyaman ariribok, ti saan apanang kontrol iti unget, kat mabalin amang itunda wano mangirugi iti riribok. Laglagi pam asaan laang asika ti maapektaran, no diket agraman ti sibubukal a pamilyam. Ngamin, no adadakas ang mapasamak ken ka, isuda ti numero 1 nga apektado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.